Ivanovac, ostaje 0-0, su se odmaknuli od lopte. Dakle, evo sada je ovo gol, vodi Hajduk 1-0, sve je jasno. Senijad Ibričić, 9. gol na dvoranskom prvenstvu u 3. minuti. Sada slavi ovaj većinski dio gdje je Torcida. Još jednom ćemo vidjeti u koprodukciji najboljeg Hajdukovog tandema. Gabrić-Ibričić, nevjerovatno je kako su ostavili samog Ibričića. Hrgović ga je ispustio iz vida i naravno nije Ibričić. Tako je Ibričić dobio priliku dovesti Hajduk u vodstvo. Hrgović. Tomić, Lovren je tamo slobodan i sada je gol. Ante Tomić izjednačio na 1-1. Brzi odgovor Modrik, evo 4. minuta, 2 gola. Ante Tomić ističe kandidaturu za najboljeg Dinamovog igrača ovdje na turniru. Sjajno mu leži mali nogom. Nije došla tamo do Slepićka. Na drugoj strani ide Ibričić. Ibričić krenuo je tamo Kelava, još je postoji gol. Senijad Ibričić, 2-1. Zaista mu odgovara ova dvoranska atmosfera, kao izmišljeno za njega ovo prvenstvo, ili u dresu Zagreba i sada u dresu Hajduka, uvijek raspoložen, uvijek među najboljim igračima turnira. Je kontra Samira. I gol, opet iz daljine, sada Dejan Lovren, puno događaja, puno promjena ovdje, drugi puta izjednačuje Dinamo. Dejan Lovren je najugodnije otkriće ovog dvoranskog prvenstva, 2-2. Evo još jednom kroz šumu nogu i opet se kreće praktički Ibričić i Samir, Ibričić na stranu i to je pogodak, novi pogodak. Hajduk vodi pogodkom Drage Gabrića. Evo ga, 14. minuta utakmice, 3. puta Splićani u prednosti. Vodili su 1-0, 2-1 i sada evo 3-2. Pogledajte, Ibričić je zavrtio Samira, onda Mandžukić zakasnio blokirati Gabrića i to je bilo dovoljno za novo vodstvo Splićana. Hajduk je zabio Samir Gabrić, Jertec, Ibričić. Iako su dosta mijenjali, sada se uglavnom treneri orijentiraju na svoje najjače snage. Evo sada i prvog nezgodnog tu dvoboja, tamo Hrgović i Ibričić. Evo vidite i predmeti koji lete na teren, lako je vidjeti kovanice, upaljači, sve moguće i nemoguće stvari. I pogledajte sada što se tu dogodilo dok se momčadi spremaju za nastavak igre. Hrgović sada Splićani u ovim trenucima s igračem mani na kojim se čene Ibričića i to koristi Dinamo. Koristi to Dinamo pogodkom Marija Mandžukića. Ponovno se sve vraća na početak, evo 4 minute prije kraja. Školski primjer odrađivanja igrača Niška, Tomić, zatim Pivarić i Mandžukić za 3-3. Odlična utakmica Dinama i Hajduka. Nažalost, svaki puta kad je akcija na ovu stranu dvorane lete upaljači, lete kovanice, tu za jednu dobru zbirku bi se moglo skupiti. Evo prilike sada za Tičinovića. Tičinović, Kelave za gol! Gol, Hajduk vodi 4-3. Ušao je pa ni prije minutu Mario Tičinović, od najmlađih igrača na terenu, i evo pogodio u 22. minuti. Pogledajte još jednom to. Sjajno mu je peto dao Gavrić, pa onda od Mantinele si je pomogao Tičinović, istrpio pritisak Tomića i to je sada novo vodstvo Hajduka, već 4.